Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam kitab Khazinatul Asrar, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kepada putri tercinta beliau, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, "Ma min mu'minin wala mu'minatin yaqulu ba'dal witri salasa marratin subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati warruh." Siapa saja mukmin laki-laki atau mukmin perempuan, setelah selesai sholat witir, ia membaca 3 kali subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati warruh. Kemudian ia bersujud, dan dalam sujudnya ia membaca 5 kali subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati warruh. Kemudian ia bangkit dari sujudnya, lalu membaca ayat kursi 1 kali. Lalu dilanjutkan dengan membaca subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati warruh 5 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wallazi nafsi Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di dalam kekuasaannya, annahu la yaqumu min maqamihi hatta yaghfirallahu lahu wa atahu sawaba mi'ati hajjatin wa mi'ata umratin. Sebelum ia bangun daripada tempatnya mengamalkan amalan ini, Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya, dan Allah memberikan untuknya pahala 100 kali haji dan pahala 100 kali umrah. Wa a'tahu sawaba syuhada, dan Allah memberikan kepadanya pahala orang mati syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam kitab